ka kun hanyo trip National Awakening Movement kanam hagasi palai kala dawa ya ke sarkar jala ba kadai ban penduno ya ke personal interview haka baidai ban kejing penrungkam haka grup B grup C bat grup D haki tenat rekam beper jong ke sarkar jala kinong yalam geseng kila pelong ru da kejing te ya ki banar hakmat udur mot jong ukiang naba kum kadak pan bersengeu ya kene kejing dawa sya kita dong skor jong ke sarkar MDA tu bayalam kemat daga NPP Working President jong ke kenam uba Thomas Pasa ulong balasis na menta keseng kalapha ya kejing tho sya ke sarkar ban kerpat ba kadai ban penduk no ya ke personal interview kaba pelong ya kejing tungkam na ke benta ki pos haga grup B grup C bat grup D haki terat rekam beper ke sarkar jela Hanrei ke sarkar kamsyam ngam setia ya kene kejing dawa jong keseng ulong ru ba ke sarkar India nadu usnem arjar khan riu la debat pendu ya ke personal interview haki arthulai teli ki jela kari India Hanrei ke belongok kalong ba ke sarkar Meghalaya kampat lak setia panbut ya kene kenuksa balale da ke sarkar India habapen kesan ya kene kejing dawa ubab Thomas Pasa ulong ba kejing dawa jong keseng ban penduk no ya ke personal interview kalong ban wanra ya kerkom tungkam tungjam ke bekuit bat basuba bat keba omdon kejing syak siliang ha keba kinong tepkam kim dai setia ban wat jing arab na kiriusan perthai ban yo ya ke kam keba ki apply